Tērā tētahi hapori nohi I te poho o te urewera, e tō tarawāhi rua ana I tēnei mea I te kanoārai ko Fiori. Hei tā etahi o rua tāhuna, ka re rātou e whai I te kanoārai, me te aha ka tahia no te tākuta o te rohe, ka whakatārewa hia I tāna mahi, e te kaunihera tākuta o te motu. Arā, mo tana whakapātaritari I te whai a te tangata I taua kanoārai. Ko ona whakaaro etahi e whakawehewehe ana I te iwi o rua tāhuna I tēnei wā. Aneira, ata Roy Black. Ko rua tāhuna paku kore. He hapori kei te tua whenua kua pākinotia ki te mate ko Fiori mo te kotahi marama. He mahana whānau kei te pākatihia e o rātou kaina. Hauna atu rā ki ngā nawe, kāre he waka e haerere ana ki rua tāhuna I tōku tainātu. He nui ngā māharahara kei waina nui I te huna pākeke o tēnei wāhi o rua tāhuna e pāna, arā ki te hapori kua pānia nei ki te mate ko Fiori. Hoi rā te mea nui nā whakaaro o mo ia whānau kia noho haumaru. Ia kore e pānia mai te nā mate uta. Kei te māharahara te mema puari a rohea Jackie te amo te kurapa. E ai ki aia, he mahana kaina kāre I pūwerotia nā te kore whakapono ki ngā hua o te ronua kano ārai mate, e nari me kaha tonu te awhi o ngā ratona hauora. Te mahi rātou e tahi raurau ke tēnei, ki te āwhina I te tinana, me ki rā I te kupu Pākehā pia, ko te vitamin C, vitamin D, me rā mea, magnesium me rā mea ki te āwhina I te tinana. Hei tāpiri atu ki ngā whakaaro e tohe ana I te ronua, ko te tākuta kua roa e mahi ana arā ko Bernard Conlon. I whakatārewa tia mai tōna tūrana e te kaunihera rata o Aotearoa, moana whakaaro ake. Ki te kōreroa hau moana whakaaro, e kene pia ka ahua rereke atu. E hara I te mea kai te takahi te mana taua tanatara, ko e hia whakarea ana ia ko mahi ai roto I taku whānau tonu atu. Hau tonu atu, no reira e tikana me mihi atu ki aia, e nari ki te taha te kore, tēnei mea te kore whai atu I ngā mahi wero, kāre pia au e tinu rata atu. Me haere tonu e roto I enei mahi ki roto o tēnei rohe, he hara nei. Kare kia au mo te mahi, I ngā mahi pia e tohuna ana ia. Kai te pai katoa kia, nari ko te wā noai ho pia I raru ai ko tana tū, ko tana ki, mo te rongoa, mo te mate urutāngi. Nō reira hoki a te karere I whakapātū ki te tākuta, mōna e tohe ana I te kaupapa. He aha tōna hoki, kua whakatārewa tia. I really struggle with the decision. I have spent the last 30 years trying to care for this community. And to take me out from the front line at a time when this community most needs me. Te ahua nei kua pānia te tākuta I te mate ko Fiori. Ko ia tētahi o nā kehi ko tahi mano whārau kei te rohe o Whakatāne. Taro Black, te karere. Nō reira, hea I ki ngā kōrero, ai Marika, kua pā te ko Fiori ki te tākuta rā. Engari, ko te pātai ia ai rānei ka rereke o na whakaaro ki te whai I te kanoārai. Nā te ngaua ona e te ngangara nei. Hei a pōpō ka mātakitaki tātou I te wāhanga tuarua a te pūrongo motuhake a tā Roy Black. Ka kōrero ia ki te tākuta o rua tāhuna.